Dalmatinska od Jadrana milo, najlipša si kad obučeš bilo. Kako je lipi dan danas, to je čudo, nedjelja. Moraš biti super raspoložen kad je ovakvi dan, ne možeš biti loše raspoložen. Danas je Uskrs, pravoslavni Uskrs, jel tako? Stvarno od srca želim sretan Uskrs, lipo budite dobri, veseli, zdravi, idite, pijte, uživajte u spizi i to je to. Htio sam pozdraviti moje prijatelje iz Grebaštice, lovce. Tome Bačelić, njegov sin Tome Bačelić, pa njegov unuk Tome Bačelić, ne, nije unuk, nije Tome. Denis, Dabre, Zoran Perković, ekipa ta cila, oni su tako dobri ljudi, ne samo što su oni vrhunski lovci, jeli da su oni ono brutalno, da oni pucaju te životinje, to ja ne bi se s njima uopće družio, ja to ne volim, to nasilje, to meni uopće nije. Ja pođem s njima zato što volim oružje, volim puške i pištolje, a volim, a što ću? Kad sam bio dito, uvijek pate mi čača kupovali te puške i pištolje, se s time igra i to mi je ostalo i dan danas, zato pazite koje igračke kupujete svoje dici. I zato, ali ja pucam bez veze, ja onako u neke mete i to, ja nikad ne pucam životinje, to me uopće ne zanima. I volim pas i onda s njima volim šetati i tako to. A i ti ljudi su stvarno super ljudi, mi da lipo poidemo, popijemo, super ono bude kod njih. I oni toliko brinu o tim životinjama u biti da oni praktički, ja njih uopće ne bi zvao lovcima, nego nemam pojma, oni su neki uzgajivači ti divlji životinji. I zato su mi dragi ljudi, super su veseli i volim s njima svugdje ići. I sad taj lov sam po sebi to je onako kao hobi, jel tako? Razmišljam malo o tih hobijima ovako. I sad nemam pojma. To počne iz djetinjstva, hobi. Moraš ima neki hobi, mislim kako si ti to dite ako nemaš hobi? Ja nisam imao nikakav hobi. Meni je recimo najbolje bilo ići, ja sam volio trkat za balunom, volio sam igrat košarku i tako sportove, neka natjecanja. To je meni recimo bio hobi, ali ne to kao nije spadalo pod hobi, moraš ima neki hobi. A dobro, ali zašto? Ne zanima me ništa osim toga. Ništa me osim sporta nije zanimalo i ribe vatat. I sad ne razumijem. I onda mi mate kupila negdje neki album za značke. I to je sad više, od danas je ovo tvoj hobi. Zašto bi to bio? Neću odbijat. Neću značke, neću to skupljati, to mi je glupost. I onda mi je, pazi, u albumu dala mi je značku Hajduka, onda sam počeo skupljati, što ću? Mora sam. I onda sam skupio jedno 7-8 komara, ali to su sve bile one značke tipa piše Tito na njoj. Onda ima istu takvu, samo na ćirilici piše Tito. Misliš, šta će, zašto to, zašto Tito? Onda one stare, tu one firme i tvornice, nemam pojma, Sojara, Zadranka, Bagat, Kidrić. Što će mi te značke? I onda bi ja to stalno vadija stavlja, pa bi se izboja cijeli, krvarile mi prsti. Ja, znaš što, nisam se baš tu pronaš. I onda sam bacio sam to sa strane, samo sam onu značku Hajduka sačuvao. Ovo me ostalo nije zanimalo. Onda, ali još je to bio super hobi kad pogledam ove druge koji su imali. Pazi, ovi su neki iz mog razreda, skupljam salvet. Nemoj me jebat, što će ti salvet? Ajde, reci mi što će ti salvet? Što ćeš s njima? Što praviš ručak večeru? Ne razumijem. Koja je svrha hobija kad skupljaš salvet? Ajde, to mi samo molim te objasni. Kao ja to skupljam salvet. Dobro. Ali ima vam ovaj hobi, to je najjači hobi. Filatelija. Filatelija, zamisli imena, oni su sebi dali ime stručno koje zvuči onako moćno. Filozofija. Filatelija. Zamisli kao je to slično. A što je to filatelija? Skupljam, brate, marke od računa za struju, kuverti mi došla marka, ja to odlipim i on stavim tamo u album, ne želim uopće da imam takvu marku da se sjećam tog računa za struju ili za vodu. Zašto radite? Zašto skupljate te marke? Što će vam to? Ali to je toliko rašireno, oni su filatelisti, nemoj me jebat, filatelist je on. Što si ti? Filatelist? Jel to boli? Jel to teško biti? Jel ti nemam pojma, jel ti na pločici iz primjena, na stanu ili na kući, jel ti piše ono fil točka, nemam pojma, Saša Prižmiš, moj prijatelj. Jel ti to piše, reci mi, zašto se nazivate tim imenima, zašto izmišljate to? To je obično skupljanje marak. Onda nemam pojma, skupljanje limenki prazne.
do duše, nažalost. Danas je to hobi, ali ne možeš nazvati hobi, nego potreba puno ljudi koji nemaju za preživiti, penzionera naših i tako dalje. Ne samo u Hrvatskoj, nego i okolnim zemljama isto. Nažalost. Pazi, ovaj skuplja naljepnice. Pa što još ti naljepnica? Pa skuplja, nemam pojma, prazne kutije cigareta. A da vam ne kažem, ovaj skuplja vričice od cukra, od ovih u kafićima, one male, one vričice od cukra. Što, koji je to hobi, di mu je svrha, di mu je cilj, jebate, kaš skupit sve nikad na svijetu, da živiš 2000 godina. Pa jedan kafić, vlasnik tog kafića, da se bavi skupljanjem svojih vričica, ne mora ih skupiti nikad sve, ili uvijek dobije neku drugu seriju sa svojim logom. Jer ovaj dobavljač normalno nema, nestane mu sirovine tih vričica i onda nema, uvijek mu donese drugi. Pa kaš ti to skupi, naš koliko kafića ima, svaki mjesec po 6-7 različitih dobi. Tu nema svrhe taj hobi. Tonči Miočić, evo semafor jebate. Htio sam vam reći, svašta se danas zove hobije i mislim da bi to trebalo točno odrediti što, di i kako. I volio bi da mi vi u vaše komentare napišete hobi. Koje hobije imate, a pa ću one najzanimljivije malo ja prokomentirati u jednom sljedećih videa. Ali sad su vam došli ovi novi hobi. Oni se zovu promatrač. Jeli ste čuli za to? On je promatrač ptica. Nemoj me jebati. Što? Zašto promatraš te ptice? Jel vidiš pticu gdje je poletila? Jesi je vidio? Je, dobro. I što sad? Zašto trebaš ići za njom? Zašto trebaš te opreme, dvoglede, teleskope da gledaš te ptice? Ti čurine obične, di lete i krešte. Što će ti to? Kakav je to hobi, promatran ptice? I onda idu po ovim ornitološkim, nemam pojma, rezervatu. Evo više, ovdje je ovaj galeb. I onda on bi sad njega promatrao, izletio iz auta meni u vožnji i gledao tu tičurinu. Kakav je to glupi hobi. Ali ajde još nekako njega mogu razumjeti, jer te ptice se kreću. Ali ovaj promatra zvizde na nebu. Ja promotrim isto zvizdu da vidim kako će sutra vrime, će biti vedro ili će biti kiše. Ali što ćeš i dalje gledati, što ćeš i promatrati, za 5 minuta su one opet tu di su bile i sada. Koja je to glupost, promatram zvizde, ko da će negdje uteći, to isto ko da promatraš stablo, jebate, dođeš tu ispred šume, onda gledaš u stablo, ko tele, buljiš u njega, što da ne bi se pomaklo negdje, ne razumijem, zašto gledaš u te zvizde toliko dugo? Kakav je to, što je to, kakav je to hobi? A sad su vam počeli ovi novi, ajme, oni su još nego čita sa neki na jednom portalu, to je katastrofa, on promatra zrakoplove. Za one koji nisu Hrvati, koji ne znaju što znači zrakoplov, to vam je u biti avion, znate. Jer mi imamo poseban taj jezik, ne razumijemo se ništa međusobno, pa vam moram to objasniti jer me na vrijeme što znači. Znači zrakoplov je avion. A znate gdje oni idu gledati te promatrati, oni to se kaže promatrati zrakoplove, u zračnu luku. Znate što je zračna luka? To je aerodrom. Tako da ne bi se zbunili slučajno. I oni tamo prave nerede po tim zračnim lukama. Ovi ih tiraju, čao, oni promatraju zrakoplove. Štoš ga gledat, ima 2 krila, ima rep, ima naprijed nos. Štoš ga gledat. Oni onda znaju po zvuku kako se kreće, kako što. A sad te koji će posao dobiti kad dođu ovi naši novi supersonični, ultramoderni 30 godina stari F-16 lovci u hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Jel' razumijete? Mi smo sad postali sila. Mi dobijamo nove zrakoplove, borbene lovce F-16. 30 i 40 godina skoro imaju. Ali su vrhunski. Rusija se trese. Mi smo sad sila. Nije Rusima sve jedno. Ne znam kakav će odgovor imati na te naše lovce. A ovi sad će tek poluditi. Ovi promatrači zrakoplova. Neće ih moći pratiti koliko su ovi brzi. Neće ga moći promatrati. Uglavnom, eto, htio sam vam i to reći da smo mi sad postali vojna sila. I sad smo riješili sve naše probleme. Hrvatska više nema problema. Bravo Hrvatska! Ajde, napišite mi te komentare za te hobije, zanima me, baš me zanima. Ajde.